Hak bani kong do ngarap bagi jing sukya ke mersim. Namar kini ki jingja. Ngakuan pen mau ya gitu kilai teli ki kenhun. Ka bani kong ni kenhun. Ka ba pelong ya ki banja. Ka ba ni kenhun. Ka ba ki pekai ya ki jingja. Ka ba lai ni kenhun. Kem tip ke ka balaja. Ngan keli dia bangin ngan keliru ik parano ngelam. Jong ka VPP. Mano na preng nakini kilai kenhun hakano kabamangi ngiha langiha pa kenhun ka banikong ka pelong ki banja nangiha pa kenhun ka baad ka bangi pekai ki jingja nangiha pa kenhun ka balai ka bangim tip ka ka balaja mangit scam makipai ba jong constituency ka bang mikma lembaga 17 north long constituency ka ba kenthop lang yakini ki artali ki MDC kawai ka mokhar panthor constituency bat ka baar ka 19 jaw constituency 19 jaw constituency ngalong ki por balit bang sim karai bang susngap henry pat abang perkhat abang puson kamai jingsuk ya kamai jingi othia inga namar ke jing sisa kadon hapo jonga hadi mala perkhat ngala klathia kladem ngasu baka penrem yang asimat namar kadon ke jingong baka jing snap kadai ke jing menjur silent is consent de lor ta kanong rim ngapai biang saktin jong play kabapen ken mau baka don kapor yaki ki baro kapor ka bangin kren bar kapor ka bangin snap tengah smo ban pen ken mau ka klemat ka bangarung ban pen snok dia saka seng VPP ngong baka no jing snot tiang tangga kerten kalapen no lupa ya kaman siya mo jonga kataga kerteng jongka ka voice of the people party mana perkhat baka ka voice of the people party le halor kini ki jingja paro nganut banong nganut percisa mga don hapo kadai ka voice of someone kaba baro upay ba kun satip ya ka jingsisa baro tinri kani ka bangile ngiwan hakmat jong pi media sapi pay ba kamut ban pensoto baklaya pi kamut ban yalam baklaya pi kamu bat pen kulmar jemut epi ngimdoni ni don bitik kejing temu jengi kalau bakui kababa kabangin ya bit na kabanta sata katong bunyalam ban pen klador ya kari bargajat pen riu jengi ban pen klador ban pen scam ban pen bapat ya ka ban kham tam ban pen wandor pat syaki ki baba bacu bakam ba susu bai ba bin ngadap ci sokya kaman sim ngamla ban susngap kumla pen pau kira orang ba kadai gaji sisa bah hadin mengayuk ke phone call hadin mengakendu ki brio habaya tho habaya brio bat halenti singkin yang aku no mikmat kiwan hayeng ki ongen le kumno nginrai kumno kidon kini ki bang aku akan pau pi kidai ki nong kersan berhemen siam jong pra nomor kidon ke jingkermen badai tang hau pra ngina non rai ke jingkela ngamsok ke mensiam nomor kidon gong ba nginlet no ska UDP nginlet no ska kongres nginomit thep bot shu lani nginlet no ska nota ngasmo ba khali ka kamram jonga ka kamram jongi lang baro bat ka deiti bat ka jikir clear ngihap barwan chepi kong pai ba ngakwang pen kenmau ba kai ka baca kai ka ba laja ka dei hapo constituency ka jonga ka ba nganga depan persya hakmat ka CC bang adap ong yiki ba kai ka ba pipirai nganga nomla ban menjur berarti bawa persya apa ngan persya sabar nomor ngan semua dia ada ngamle kumta nga semua berpenken mau tu kentir bong ba coward dies many times before that uriu kau put wada biak bonsin shoban mat ya kejunyak pasisha ngan perken mau haki por kisna berit haki taki profesor badan borong ngadap ong iki nomor kini jengket at mentala borok sistem hadirin ba ngila job ya ki amalia dengan sukun ngada ubrio bu yaisha bat ngayai ne apa yang kata kejingele apa yang kata jekun mengakan mau bit ya kipat ba kibale jit denga klempen kitram kibat jit denga omnang tak jeng mentoy jo kismet kan no kibayit bathoy kibaron chapar konstituensi baron ka vote kibadon ke jengit ke jing shania bar ke jing kermen hanga kumno mikmat kumno wan shekelai ki kawan ke jing tenra inga habang atia ngade mamdon jaka ke kentin kawan na shendet kabong mame lada metip yang jing sisa bat met snap jing sisa men bam yang jing perem de mat kadau
ngasngo bang di ban wan shapi kung pai ba kamut baka ni ka bangin wan bai thu ipi bang na isi ba arden dan isi ya ka VPP kung mga laong yapi baki di parlok ru umday bangin mi no na ko pra ngino mi no pra namar upra ingit umday ujong no upra uday jong ki pai ba stang di pai ba ki be ingi kata ngin haban mi ndai nginong priang pat da ko mai pat ngaku an pen pau pi ya kani na ma su pia pra kaman siam de mat kada open kan mau ya ka jingja hapo constituency ki jonga ngalaya de ka constitution ndai nga ong yaki ngam sim persya ya kini ki candidate ka bapi pira jet wala dagim don benta hakata ka jing bakla ka jing jet ka jong pi haka jing decide ka jong pi henry ngin siam lang ya kata ka jing bakla ka jong pi ban pen baha par ka japan rio henry i Dr. Batskem badan burung i pensutu bakla pai ba nei pio ada kabor ngadon hang ni ba ngakren menta ka mau pai ba lamba ka video with my responsibility and authority ban persai henry ngadon ka jing perkhat atau kapor next day kabai Dr. Batskem laba burung ila kren pop media pensutu bakla pai ba ngadon tangkawi kabangan bu khamat jungi step down naga jinglong member jongka state election committee lani parma namar ke jing pensutu bakla ke jongpi piong banga khampuli constitution ngamdong kapan puli constitution ngaklam bakla na constitution mapi pathau constitution but mapi open ken pada constitution ngako ban kren daga basai piong bawa del bot u khampuli constitution uya light na constitution lada dongkam ki jing penongkam jing dongkam penbaha la penonra in the form of amendment kadai Dr. Batskem nokam penikai skulinga ngalalong nomi khmat khat news nem ngako apan kren pi dak basai bade mapi bopen kenya constitution ya kai ga basut de pi ya kai ga bopen biang ye pi kabiang ya ga bade kiwei kamdei ya ga bade kiwei di go bakla ka bade ki jong pi kadai bade ro ngako apan penpau lembaga article 5 rules 3 sub rule 3 kene ka kren shai hagawide kumno ban hagawide bat ki candidate ki bangi de ban pha lembaga circle lani de ban pha lembaga constituency nila de banle na jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penkain lepi ong bat hanaba ngala bakla na constitution kene ko ong kumno the circle shall forward names of all the candidates to the district election committee, and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee. Kamdai ta constituency committee ko recommend yakni ki candidate na po ka 19 Jaw constituency but ka 18 Penthor Mokhar constituency. Mga hukum mali ngala recommend on top of that alor jog recommendation jong constituency committee ngala recommend rumah but ki recommend jong akalo basai mga akjik start jong ka election jong state election committee jong ka CEC banjit ya ki brio ki baken saitam bat ki badaitam lega ba small pula pa ba 4 juta kot apo partai hapo ki election hakinu ki election lanino ko party 4 juta kot bawa apply na po jayaw and declare pat na po Mokhar kadai tanah kada ba fimla ba pin jubab ya kata kecil kali jong apa ke ega prosedur jong ka party ka ba yo brio bangi recommend na po jayaw pi declare na po Mokhar pi persiang ban hit around the bush ban persutu baklai pa ba ndai ngakuat pen pau tang ni koi 4 judon kot ban 4 juta kot hey ka judon ka partai ban tho exam apo DSC ban declare pat apo MPSC la judon mo po partai hey judon po partai ban yete songkurim ban don ka engagement bat kiwei ndai ya ka wedding nani ka je tho pat kiwei kata ka bamla ban priang ka jatang apo VPP correct hatu katakan sengap kipai ba na bro artery constituency na Penthor bana mau prem ki ong wemni MLA wala basta ujok tang Arsian upersaman warna brio na po Penthor sa po Mokhar o na po Penthor sa po Jaw 19 Jaw constituency ko bahap ka Jaw mau prem baru persaman warna apa na po mau prem sa po Mokhar Penthor kani ka bamla bandong ngadabong baraki profesor badan brom ngadabong ki por balit la fi bakla ki MDC kani ka jing sedang bat menta ma pihi bokot ya kani ka jing per jemut kejeng ya klum kejeng penkelumar jemut demat kadau nakwa bang penpau ba Dr. Batskem boton burom hatu fi bakla mapine nga bakla mga pai ba bishar kini ngam sim don nang ne khmat ban pen kesan le dia deban penremeki ndai tamban bet
yo to sembai jong jing pen sutu sapi ki pai ba lagi mio ya sispa nak sispa ngini yo bit sanpo nak sispa bagi pai ba hani badin ki pai ini ke video ken sedang perkhat ken nomla ban sulit cakap tap election nak jing songship lagi kuat nak ba duai ba fi puson ba pen sa simpat ya karai nomor karai ko pisim pen hapat keno ma pi la dia ngem ni ban kan thoi ko parti nomor lapan khai ko parti lembaga mayan boleh lembaga por kaya jong boleh nginum la ban ka nginum la ban pendokam bakla ya ka voice of the people party mengi do dang ni pila ban pendokam yangi henry nginum sya dari leiru ban pendokam bakla ya ka party ka sur ka party jong pai ba nanong pila ka pasai ba kat bang hanang don bat kat bang idang don lang bat ka VPP pai ba tangkawi ka assurance ai kat bagi pat ban be yangi napo a party nginai ko ka assurance badalilay kata ka nong remblay ka buju penokam kata ka clean politics buju penokam kata ban wipe out ya ka favoritism nepotism ban end up ya ka high level attitude nginum aila dalilay ro namar ka jingja jog ka selection of candidate MDC candidate kadai ka favoritism ka baja po jail ka baja po mulai bat kumta terterngin sa puli ya ka nakuha ang pau umday mga Dr. Barskem Barden nak baburong kum presiden umday mga balik chua sa ka media balik balik thu ikam ying day mapi bam simla burong yang aku memeli ubadi way pat ubenta jong ka PPP ngalong hakasi spotrik batchwa namar khasan tarik ngan khot ya ka meeting jong constituency committee ban hani ka sira da kirai ka bayong ni kirai ka bali ngan kersan be ngan pen scam be namar ngam don favoritism ha pok jingim ku jonga ngadon bitang kanong rim Henry ke ego bapau pat nakaliang jong pi pat fi bulldoze pi apply da kata ka high level attitude ka bangamna pan siya namar yanga lakha banganong lailut bangan keren lailut bangan perta lailut pat bangan trai lailut temar ka daw ngakuat pen pau nakaliang jong i jong pi nga trai pen priang baka ngimong ipi ba pen pamap yang ni jumpa kala ni skwa ipi la ka sur jong upat ba ada ketika pure voice of the people long slur hadim jong ni ke video bang penbi long slur ni dan kapor bang ai nak batai jong pi pai ba dang ap community ya ke jesu ban ke je pa ngin kloi ban map ban klet no la da pi kloi ban ong bang ila pediang kini ki keram kimi namar ke jing don ke jing le thormor jong ka party ban ngi nur ban ong ban ngi ai ru ta assurance ban ngi le hak ta kalenti ngko apa ke mau ban pen pau kindiat kay kebaca dawa burong ipi pai ba nomor Dr. Barskem la penpau ba no MP MLA MDC can have any say halor ki MDC candidate kadai kejing sisa nomor ba pipat hawa pi penkha hawa pi thau ka an suba pentri kami ta an ngadang keli gani po CC hakmat jong barok kibadon ba hakmat jong pi pai ba lembak media bala ka long sya kumta bakam mundon pat kiway pat bakam halor jong ka state election committee di jayu pat apo nongkrem boleh tang way candidate umi atau kani kam deka favoritism marsin perskem but marsin declare hadu kham aila chu kiway la contradict daladi ladi kum president barang ba juong baki bon ba kiba pan tiket no pra boleh jayu pon nongkrem tang way pat upan atau kata kam deka favoritism ngap keren ni jing sya namar nganget ngwaktin ko ong baka jing sisya kan penmong bat kanum dei taman penmong kan pelat lut ngala jid kalenti un taman penmong ngam simla kan jing sya penmong ai teng bamong kin mong ndai tang ko wei kalong ka jing sisya nga kalong tang ka jing sisya kan pelat lut jayu hau hagwe de MDC jong kan not juai ngan poi sya kata ka benta ngate po pensadon ki kentien ki ba pensang ban defend la dia ndai ian nga keren ka jing sya ngaken mau tu kipor bang ada declare la dia bangan room sya ka sengpra la bus borok we gari kasi jantia dia dang la ong pat la no pin pudiang yang pen welcome yang pen receive yang sepo ka sengpra hendrai ka ba so thamula ka mang so baki ong pihak pan resign chwa namar baka party ko bokhoy nga I always believe in letter and spirit ni tagaktien ngam sutra bercu preach nga sutra uban practice dan markadaw jayu yang shop ngandrung yung resign tengah resign ng mga buro mga party nga res yung jigim chunga habring maile barki
ki bepun ba kita ki high rank person ni ta ki high rank person ki kropati ngaris ya dia rejayu mentah sisnam ngadi ubri ubri sya ko ngadi ubri ubri ne le mentang i jingsha buwai na pereng ki MDC uralit na ko ke parti but uklam resign tanah ke parti uklam resign pat kum MDC don ayu ke JPR pereng ba adal buat nongrum but UMDC jong not chlong ngako man ku not joy ba Andrew Sulai don ayu shalenda ngako man tip atau kani kadai kata kanong remblay atau kani kadai ka clean politics atau kani kadai ba fin wipe out ya favoritism but nepotism atau kani kadai ba fin end up ya kata ka high level attitude nganum pedang ba nganiele hiru ka bang nadon pok VP nganum mailat bikin penuh kambakla yau pai ba nomor ingat habong ka sur upat ba kadi ka sur jong play ngingla ada pendap ya ka kamram hakmat jong pi upat ba panada beruban pendap ka kamram hakmat uplay ngimting ngimrit ban keren ya ka jing sisa aku apan pau ban pensai kita on kibong po social media hana bai ba dal bot nongrom ipen kumar kumni namar ba imyo idang yakun nam tan penyo tiket i lok jonga ka dei ka bamla ban long bamla ban priang batang ublay ubatip iki baro dada kalong siya kumta mapikong kipat ba pan ya ka application jilok jonga berada ban tap spok state election committee hangta dengan namla syu bangan ri namla syu ban thok namla thu syu ban jeler hakmat jong kipat ba tiga kuar ban persai kata ka pang juong ba mana kiren san election na juong before I change my principle or my ideology I will quit politics kata dia mau kuat pan power ko persai nomor kadao nganumi na upra kumangalong bangan rung sa party kabanum kwa ban mi isyu kasyong hakaray ki jongki namar kiong ba ya ka kam jong ba adal bot nong rum en saya keren indradap kam DC balai piti mereka keren menta balai film don por wanum ri tengen nak jibom don por ka bakam koridor mata ka di keren esuk bangila balik cupat ba da kuwi kasur kuwi kejemut bat kuwi karai kajingkeli menta kalong kumni kani ka pau syai kedar babi kuat tan pendong kam yang nam tak aja mentoy jongno re jongno em ngano maila nam di unaru politics menen ngadon khat news nam haka politics haka feel of politics ada ngakhenya du barung politics la arpo snam la arpsan snam henry ngasongo upai ba ngadon di jengit ke baskem upai ba unum syak penstu bakla pai ba namang iku aplat bapi penum kulmar ke jemut perkat ngako pangkan basai shon penkut ngamdo gajing shun ngamdo gajing isi ngilang community banga jukren berbor mana kiren san election bangi scam menta ni so shnai menta amdi bangi tong politician mri tang noilam joko VP ngila yoru ya kabani i bergut bernget yaum nong elam uban nong elam jong kacet benriu ka pateng ka manangwan ti henry ngoi pitang ni kuwi ban sai pat ba nganum kren segi pat ba namang adap kular namar kipen tut kipen mong kipen nyobeng yo pai ba blajit ya kum MDC mensuap kum MLA menta nak baki ya laj don ayu sendet boleh hap ya laj kadon ke kaba hadu kanu kata kaba pelong ya pipi hap ya laj na kum MLA tang ban ya keren tamane selok ru nampak ju lam bakla bat ngam num syahiru banyak lam bakla namar ka politics kadika sendur joble kamta mo bagitip ni ka voice of the people kadika sur jong pai ba ka mutru kadika sur jongple namar kadao hason penkut aku apan kenmau hari ke kendiat si nilai ko maong ha basram juli ko video ngapan kenmau bang ada raikut bangan samjar nilai ngamla ban syapan namar nak keleng saudong ki phone ba kiwan bani kenduk ko belah keren lang ki paramba ki bodanang hari kapol par kamtam ya hari ke konstituensi atli ko bang mi khmat mensyua kum MDC na 19 jaw konstituensi bat menta kum MLA 17 not chlong konstituensi ki bayak ta lang bakini ki atli konstituensi mokhar pentor bat ka jaw mo pren unum don balak mau numan persap ndai ko mangala keren ru ha ka wei na ka jalang jong ka seng samla ha po mission dorbash no ngala keren bapai ba ha ka bede ni ka MDC kamtam di ka atri konstituensi ngan sakren terima tadau kamtam yang ngala pensong dor ha ni ka kendat si ha ka bede bat ki clippings ka bra pani lamba ki YouTube ba per ka bede ka 2 years ago Arsenal balik no kipen kala pat saka 2 hours ago nani 2 days ago
Jadi halor takanong rim, kapag kumari upay ba, barki ngay ipo comments baki ong, badal buat pili kun cerang kami. Pila kluwa benesuk, pila kluwa benedonlang, henry pay ba ngamkwa ba manu-manuru. Banyak lang bakla ya pi upay ba, lani mangaru dan asap jaru kalau bayar dan batalan bakta kejelang bakla, di mat kadau ngong bakini kidei kibam dei sisa. Nginang don, hapring kejing sating, ban penbek ite kerum keram, henry kabol mentah, ke decision, karai, kadai hak parti bahlor tu. Tinrai nakaliang jungi ni sudai bangin wan pat semba lembaga media syafi ki pai ba pentip ya jing sama ko per kemauru ya ke ga bayong bastro hak last moment kabali ka scrutiny ban bishar ya te candidate adin pada ban file nomination ngatrai baro ngi lembag YouTube lembag social media namdan jik persya sa sisi ngapan pau ya ginu ki candidate nakani ka constituency kabahap lang kamukhar pentor bat kajiaw mo prem ngamdan kanu kajing persya yete kandidat henry nga ko ang pagkan nagabasay mga persya jury ka procedure jong ka party namar ki kren da kumboy kili da kumboy tiba kana mas ko atong persya kidet ya kami nakasintur jong iba strong ibri kandidat jong ka 18 mukhar pentor bayong ba ilabu ka application hangtay hawede bar kamukhar pentor kajing kali mata hawa piyai na po 17 North constituency habang i-recommend ya karteng jong piyo bali kajiaw ban mo prem piyai na ba constituency committee la recommend ki member ngala recommend mga ko memali ban penskam kata hindi ka basuling mo pat na po kajiaw ko pang i-recommend ya pi i ba council chen ilali direct sa post ya kramya lemba constituency ka bunkar ka ba constitution kong bari baniyat lemba ka lemba units lembaga circle, lembaga constituency, ngingadap ban padap kamram. Kabasuling mo pat balay pia lendat pat klam da pentip constituency. Kapta ba bangadon mga kubu representative. Di kawan kajing bakla pat sa liang jing bastrong. Lapan manapat na po mukhar pat pentor. Kaniru kalong ya ilat bas i bastrong direct sa post dia. Kami ya lembaga constituency committee nga keren kani ban syai lam ki para member baro. Jong 17 North constituency bahaba ini ki artli ki constituency. Ngam ko apa ni persya lo jong parti kam tam hari kapor kabaki pai ba but ndai perkre election ndai kadai tam namar kajing violate ki nongelam ki bakhli ya ka constitution ya ka procedure de matadau ngayang persya tengah ko pen pau bo pai ba duk sai ba strong boleh pisai hadu mentana de ka scrutiny anu ada ka scrutiny ba fi apply artli ka ticket pila ban apply bro lai putuli ki constituency ka constitution ka siya hindi tamba pinio opat tangkaway ka constituency mindol jikang kata hindi ka basuling mo opat kalong balay pihaban ya dandan balay hapan buri kani nga maong baka di ka policy jong ka party kani nga kren shy bit baka di ka conspiracy purely conspiracy kaumut ba kabalay ka jinesla salidat na nga kumamali jong ka constituency 17 North tengah kuat pensay ita ako aruban keren ya kawai ka benta habang nga keren yan di kajing syai habang nga keren ya yan di ka benta ban ay kajing syai supay pa ban keren di kajing sisa kumangalong ipi nila pelong ila dia kumusembay ubalayak mut nila kendo ila dia kabumut lala nga di bandu ya ketiket naga party nali lakaday bupay ba unumon syu nani umsanya syu ya nga hakipor kisi barangwan compare nilai ke jing sisa kanong rin kadai banyan par kadai banong kabaskan dia mat kadau ngakuat pempawi pi banganong compromise ya kiki baro tanah kadau jong tiket tanah kadau jong kata ka position ke jong abanong UMLE lani menta ani kipor ki bansawan bar kabakut ngakuat pen kenmau tangan ni kuwi wala paring ni JPR jimbut yanga klem kha bangan shet kala bar ngamju njudani ro banikai nakayeng kasam ban shet kala Henry, kalong tadi kowe, mga barkayeng kasam. Nginay ka cingkersan bapura, yopra nakani ka konstituensi, hani ki MDC. Henry ka makuha ban keren syai kadar, ngam kuha banyalang bakla pa di piu pay ba namar kamon kadai happy simet. Namar kadaw nga ong yepi tani kowe, kung ukupa jo ka konstituensi. Pilang don kapor, duay, puson, bat bishar, bat habakado, pensala ban sim, yakarat. Tang kata kabakuha man kentui pay ba namar nakaliang jong ako mga penpaw banganong kuha ban sim banta ban di konstituensi o bar kani ka MDC
kung mga panpaw po ka sisi, kung mga panpaw po ka media, kipor balik, namar ka jingle, sideline, jong ka party, yang ako mamili, namar ka daw, nga kuwa panpaw, ba nga kuwa pan pelong, ya kata ka jinsi siya, baka nung rin, kabanyeng scam, baki nung ilam jo ka party, kiday ban realize, ya ka jing bakla, makanikam day ka mistake, kaday ka blanda mistake, jong ka party, baru kowe.